nawe intumwa ya leta zunze ubumwe za Amerika mu bihugu by'Uburusiya na Ukraine bwana Kellogg ejo kuwa gatatu yari Kiev mu ruzinduko rugomba gusiga aganirije perezida Volodymyr Zelensky. Kellogg yabwiye abanyamakuru ko kuza kwe muri icyo gihugu cya Ukraine bikwiriye gufatwa nk'amahirwe akomeye agize umusingi wo guheraho ku hazaza h'ibiganiro biganisha ku ihagarikwa ry'intambara ishyamiranyije icyo gihugu n'Uburusiya. Kellogg avuga ko kimwe mu bimugenza ari ukumva impande zirebwa n'ikibazo ubundi akajya kubwira Donald Trump ibyo azaba yazumvanye wenda bikazashingirwaho muri ibyo biganiro. Ikindi nuko yabwiye abo banyamakuru ko yumva neza impamvu abanya-Ukraine bakwiriye umutekano. Gusa uko yabivuga kose abategetsi baho muri Ukraine ntibishimiye uko bafashwe bimwe agaciro mu biganiro biheruka bakabaye ngo baratumiwemo kubera ko baribwaga n'ikibazo cyagibwagaho impaka mu buryo butaziguye. Nyamara iruhande rwo kudatumirwa muri ibyo biganiro basabwe kubahiriza imyanzuro yabifatiwemo. Si abanya-Ukraine batagishimiye gusa kubera ko abarimo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan we yavuze ko kugira ngo ubutaha bizagende neza kurutaho bazamuha uburenganzira bwo kwakira ibiganiro bizakurikira kandi ibyo ngo Ukraine ikazagomba ikabibonekamo. Ntabwo ari we wenyine kandi kubera ko n'abanyaburayi bamaze iminsi bavuga ko umwanzuro wose wafatwa kuri iki kibazo nta gaciro wagira igihe cyose Ukraine yabidahawe umwanya mu biganiro. N'amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira. Umuryango uhurije hamwe ibihugu by'i Burayi wavuze ko wongeye gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya nyuma y'umunsi umwe intumwa zabwo zigiye kubonana n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimwe mu bihano byabaye bifatiwe Uburusiya birimo kubukomanyiriza kongera kohereza ku isoko ry'Uburayi aluminium, ingingo abo banyaburayi bari baranaganiriyeho mbere ariko bakaza kwitondeshwa nuko abahugukiwe ibirebana n'ubukungu batanze inama yuko byashoboraga guhita bigira ingaruka zikomeye ku bukungu no ku isoko rya aluminium muri rusange. Gukumira aluminium y'Abarusiya mu isoko ry'Iburayi bishobora gufatwa nk'agahimano kuri abo Barusiya kubera ko iri mu bisanzwe byinjiriza amafaranga menshi icyo gihugu bitewe nuko 6% y'icuruzwa kuri iryo soko ari yabo. Gusa ingano yakirwa iturutse aho mu Burusiya n'ubundi yari yarakomeje kugabanuka kubera ko ubucuruzi bwayo busa n'ubwagiye bushyirwaho amananiza. Usibye aluminium bwayo kandi umuryango w'Uburayi wanahagaritse ibikoresho by'abo Barusiya biyikozemo nk'insinga z'amashanyarazi, amatiyo n'ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kandi basa n'abatangiye guterana amagambo. Dore nkuru Donald Trump yise uyu mugenzi wa Ukraine umunyagitugu ndetse ngo n'umuntu waranzwe n'ibikorwa biteye ubwoba. Bwana Trump yise umunyagitugu uyu mugenzi wa Ukraine ngo kubera ko mu gihugu cye hakabaye harakozwe amatora amugumishaho cyangwa se akamukuraho. Nyamara nubwo Trump avuga gutyo, BBC yibukije ko impamvu muri Ukraine hatakozwe amatora ari uko igihugu cyari mu bihe bidasanzwe by'intambara igiye kumara imyaka 3. Zelensky yiswe gutyo nawe ariko nyuma yo kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakigira amakuru kubera kugendera mu cyo yise ikigare cy'Uburusiya, akaba yarabivuze nyuma yuko ibyo bihugu byombi intumwa zabyo zihuriye muri Arabia Saudite, nyamara we ntatumirwa kandi ngo byaramurebaga. Seoul muri Korea y'Epfo kuri uyu wa kane hatangiye kuburanishwa urubanza rwa perezida w'icyo gihugu yitwa Yoon Suk Yeol arashinjwa gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi